أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وإذا هيك ضربتم تلبا في الأرض زمين دا وإذا هيك ضربتم نكوين تلبا في الأرض زمين دا فليس عليكم نكوين نتحتا ليتي جناح كريغم بغنا ما فوق أن مدودي تقصروا نكوي واتنا سونبا من الصلاة نمازبو أن مدودي تقصروا واتنا سونبا نكوي من الصلاة نمازبو دي نكوينا هيك زمين سيدا سفر لبدي وإذا ضربتم في الأرض نكوينا زمين سيدا سفر لبدي فليس عليكم جناح نكوي نتتا جناح أما فوق ليتيه أن تقصروا من الصلاة نكوينا نماز واتنا سونبدا جناح ليتي سيناج هذه مسافر سنگی دمکت دی کسر سون بنا ماسی جائز اوی رکعت مری مری سون بنا ماسیندا رکعت انی انی تے سون بسی جائز اوی نکوئی کی دمکت گناہ لیتی ہے رکعت مری مری سون بنا ماسی ظہور نی عصر نی عشاء نی ہاری بس ظہور عصر عشاء ہے انی انی سون بیا ہے توب تبو مسافر اوی گدبنے مسافر کرم میوی بو کوبگے مسافر اوی رب میوی سنگ دگی دمکت مسافر کی نیت تو رب میوی سنگ دو मधुकी दमकता कसर नमाज सोनबे जायज ओय दु कसर नमाज सोनगदब नमाज दी नमाज मतम अहुम सिनी मगरिब कुंबा फजर गुंबा वितिर गुंबा दा कसर लैते मगरिब कुंबा फजर गुंबा वितिर गुंबा दा कसर लैते बा ज़ोहर असर इशा सिखतनी कसर की नमाज सोनगदबा अदु कसर नमाज सोनबे यारिबा मुसाफिर सिकर मुसाफिर न मतम दा 3 मंजिल अहुम चटलबा कांगबू सिंगदु की दमकता कसर नमाज सोनबे जायज ओय मंजिल अहुम ऐसी हुई किलोमीटर दो होतो पदा किलोमीटर मार्फुनी थोय ओएबा मार्फुनी थोय हैसिना हुंद्रा त्रे रेसिना वाट के दोरिनी वाट लम मदि मराय थी दोरि मेदो मुसाफिर ओय रोय दोरि मे मार्फुनी थोय हैसिना अहेन भाइसिना कमत कमी ले रोय सिमदि हेलिबम को बेहतर ओय दोरिनी अदुना चौराक न पाबदुनी चौराक न पाबदु फतवा पीरिनी से मुफ्ती तकी उस्मानी न पीरी मागे लेकता इजाहुल मसाइल दा 82 किलोमीटर से सी ओइगदोरिनी अदु जायज ओइबा अदु कस 82 किलोमीटर चटलबा मी अमना कसर नमाज सोनगदोरि सिसो अमका लैगदोरिबा सिदगी दिल्ली द चटलेन खलोनो खुदम मोइना दिल्ली चकलगा आइना दिल्ली लाल किला की मनाकता जमा मस्जिद लैदोरिमी दिल्ली की जमा मस्जिद लैगे नै खन्म तारगदी जमा मस्जिद स ट्रांगानी यौदबिदा ट्रांगानी की मखादा लैगे हैना ने तवता कदमनेबा अदुगी मतमदुदा आई आ दिल्ली योर कसर सोनबा जायज ओइनेबा दिल्ली से निमित ट्रांगानी दी हेना कुन्नी ट्रात्रिनी ट्रांपानी कुन्नी लैगेन खनखरगदी कसर सोलरोय ट्रांगानी दी मथक लान ने तवरदी लैरुगेना कसर सोनबे यारोय ट्रांगानी की मखादा ने तवरगा दुम थेंग थदियाने थानी लेरसो हुम लेरसो मंगा लेरसो दुम थेंग थदियाने अदुगा हजिकी हरबे किलोमीटर से फाब दरकारनी अदुगा मा लैरुगदरिबा मफमदुदा निमित ट्रांगानी यौदना आई लैगे हाबिगी ने तवगदबा अदुगी मतमदुदा कसर जायज ओइनेबा सिनी सी सफर किनी इन खिफ्तुम सिना अकीबगिनी अकीब लैबगिनी इन करिगुम्बा खिफ्तुम नखोइना कीरबा अन मदुदी यफ्तिनकुमुल नखोइबु अवाब पीरगनी हाइना नखोइबु अवाब पीरगनी हाइना नखोइना करिगुम्बा कीरेने कनाना पीदोरिबा अल्लजी अदगुम्बा मियोइसिंग अदुना कफरु मखोइदुदी काफिरने काफिर ओइरिबा मियोइसिंग अदुना नखोइबु अवाब पीगनी हाइना हापी खिगनी कपी खिगनी हाइदुना नखोइना अवाब कीरे अवाब चारे नखोइ अकीब लैरे नखोइंदा अवाब पीनी हाइबगी अदोरगदी नखोइ सोनबे यारगनेबा कसर से इन्नल काफिरीना तसेंगनमक हाइदि मफम अमदा कुइना लैसिलगा नमाज सोन तारगदी इकुंगोंदा काफिरना येकनबना लांदारागनी येकनबना इकुंगोंदा खुद थारानी हाइबगी अकीब लैरगदी जिकार कसर से सोन तोरिनेबा इन्नल काफिरीना तसेंगनमक काफिर सिंह असिदी कानू ओइरबनी लकुम नखोइगी दमकता अदुवन दुश्मन मुबीना अफोंगबा तसेंगनमक काफिर सिंह से नखोइगी दमकता ओइरबनी अफोंगबा दुश्मन व इजा मरम दुश्मन ओइरबनेबा मरम अदुना मखोइंगोंदिगी चेक्सिनबसे नखोइ दरकारनेबा नमाज दसु लाइ हलिबने लाना तंगाई फद्रदि नमाज दफु काइथोगा सोनगदोर थेंगनगदोरनेबा ककनगदोरने हानदोरनेबा नमाज मुंदे टेक तौरादी लांदासिलादी खुथारादी नमाज काइथोगा थेंगनगदोरनेबा व इजा हेक कुंता ओइरबा नखोइ फीहिम
wa iza hek kunta nang oiraba fihim makhoi gi manungda di musalman singi manungda nang hek lairabadi nang yaurabadi sini harisi musalman jamaat adu gi manungda nang yaurabadi nang harisi Allah na harisi Quran dan nang ana harisi Muhammad puni Allah na Quran dan nang ana harisi Muhammad puni ba he Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang na karigumba musalman singi group ta yaw bataragadi fa akamta nang na lebo lahum makhoi gi damakta salat namaz makhoi jamaat adu gi marakta nang yauragadi nang ni imam warga lebo ba namaz se nang yaw na to pana lep yaro ba nang na lep kadawne Allah na harisi nabida hek nang na makhoi gi marakta la yawarabati fa akamta lahum salat nang lebu makhoi gi damakta namaz adu fal takum lep kani nang na ta'ifatum jamaat minhum makhoi gi manungdagi jamaat ama lep kani ye nahak na namaz solaga hariba mohoi gi manungdagi jamaat ama nanga somina dori se songa dori jamaat se maaka nanga loina somina dori neba sigi ayat sigi magi sandokpa warol li kaina hay matamda nakhoi gi jamaat sigi manungda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahak lairabadi nahak ni imam oiraga solo tawbatabu jamaatu pulapuna solo eba pulapuna Muhammad ki tungda solo eba namaz sondori si ahan ba group ama jamaat ama khaido kan jamaat ani thokto kan eba maya jamaat apun do khutpu si degine jamaat ani thokto kani aduga jamaat ama na Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam galoina na rakat ama songane ba Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam galoina rakat ama si sonba loi baga hariba jamaat soliba jamaat se tungda thokhrane ba kan dokhrane handoga yekna bagi mamangda thang pairaga lan nongmai pairaga ten pairaga lai khane yekna mamangda amaka aduga ngasai amaka mohoina rakat ama solingai da ngakten horiba jamaatu adu amka sangsila aneba sangsilaga Allah gi rasul galoin na amka mohoju rakat ama solane rakat ama solaba rakat ama khak sonba loi baga amaka hariba jamaat se amka thokhan chatkrane makoi tho chatlaga ngasai ngakpham da amka yekna singi ngakna nigaban oidan leirone ba sena leirone adi matungda amka ngasai gi rakat ahan rakat ama solama nga uriba kangusi amka handil ane aduga makoi rakat ani solane aduga makoi rakat ani solane sama sata Allah gi rasul rakat ani sudrena rakat ani solmina Allah rasul loi hena mas hari bi jamaat ani sigdi amom solat ho krimina amom solat ho krimina rakat amom wat hawri ba wat hawri si makoi jamaat tu sama sata imam yaw de lo sindane ba rakat amom wat si mohoi lo sin gra matungda amka mohoi thokraga amagi ani subrak jamaat ki ama solama thokri do adu so amka hanjala ga makoi si makoi khak jamaat tu ngana songane makoi khak tu ngana solane imam yaw de wat pa lo silane makoi rakat amom wat di sini yek na bagi aki yek na bagi dusman galan theng na matam da son namaz ko son si sine ba namaz thadi tharoi toy gum sum group 9 son gani amana theng na honi ngak hogani amana bu sol honi adu loiraga amam ko thok adu dunga uni aha ma son rida amaka sol halakani semen taw na ne ba yaw gum kirat ti son gadra kirat son gani masama sana solan wangang dabida ajini man hari sallallahu alaihi wasallam wa iza hek kunta nang oiraba fihi musalman singi marakta nang lairabadi fa akamta nang na lebu lahum makhoi gi damakta salat namaz si fal takum nang na leb kaniye ta'ifatun jamaat ama nang ga leb kani jamaat ama minhum makhoi gi manung dagi maaka nang ga pulapuna somina ne wal ya'khuzu amasung nasaga loina na pai ganiye nasaga loina na puraga lakane ba aslihatahum makhoi gi khulai sing asliha khulai hum makhoi gi khulai sing adu masaga ko na puraga lakadab ne ba hadi namaz sombala ibi kangbu sing se masa gi khulai si masa gi manakta thamgodaw ne ba karigumba yek na baga lan thengna putar gadi a khulai thampham dagi khulai law chenari ngi damini etek han kine ba aduna darkar ora putar gadi daklaw namaz ka thoga paithat laga hetak na dormina yan dormina isai manakta tapthadana ba thengdana na ba isagi nakta khulai thamu sinen lan harisi wal ya'khuzu amasung makhoina pura kadabani aslihata khulai singa du hum makhoi khulai singa du makhoi gi manakta pura ga thamgadabani fa iza fa adugi matunda iza hek sajadu makhoina hek sajda ta khe sajda taraga hanbara ka son khe adorgadi fal yakunu adorgadi makhoi haido khraga niye min waraikum nahakina tungdagi haido khane ba ka ama sajda taraga hanbara ka ama son khadi nahakina tungdagi haido aga makhoi ada le purane ba ngak na rone ba wal ta'ti lakani ta'ifatun jamaat ukhra atopa aduga atopa jamaat amam ka sanga aneba la aneba atopa jamaat ama amaka la aneba lam yusallu namaz sondri kangbu singadu la kadri kangbu singdu lam yusallu makhoi namaz sondri ba namaz sondaba kangbu singduni la kadori si
aduga makhoi sing aduna maka fa adugi matungda yusallu songani makhoi sing adu maaka nanga loinana nang harsi muhammad pune Allah na nahat ka loinana amka sukson sondri kangbu dura kala mom saminara neba makhoi su wal ya'khuzu puraga lakadabni akol sang ibza masisu wal ya'khuzu makhoi puraga lakani hizarahum makhoi gis asbab idi jana naba thakna naba hitna naba tumna naba saman wa aslihatahum amasum khulai langi khulai makhoi darkar obe zaruriyat su purakani wa aslihatahum langi khulai su makhoi puraga loina lakadabne waddal lazina kafaru wadda pami allazina adugum miyoi sing kafaru kafir oiriba kafir kangbu sing aduna pame makoina pami karino pami si law karigumba tagfuluna kaw thokhrabdi na khoyasi amaktang an aslihatikum na khoygi khulai degi na khoi cham tang kaw tho adena makoina khalle ba kafir singna itek tawgina khulai degi kaw tho adena quran da hari wafam se kaw tho pa hai matlab ti khulai sina sagam tang loina dadana am tang la la thokhraga tanjam tang phanga dena kafir singna pami na khoibo waddal lazina kafaru kafir singna pami madudi law tagfuluna an aslihatikum na khoi si karigum ba he kaw thokhrabdi khulai degi hadi khulai degi na khoi na sagi khulai degi na khoi si la thokhragadi sini moin khalasi wa amtiatikum na khoi gi saman asbab sin degi na khoi si lapna lai khiptaragadi fayamiluna hatta attack tawrage punna fayamiluna ma khoi na pulak punna attack tawrage alaikum na khoi gi na thakta mailatan wahida pura ek bar gi hamla amakta talo jinna na pulak punna amakta upsil lagi attack tawge habigi ma khoi ngonda asala yeb maramaduna na khoi khulai thado kono namaz me tamdesu la junaha gunanate wala junaha gunalaiti alaikum na khoi gi na thakta in kana in karigum bakana oiraba bikum na khoi ngonda azan awaba mi matarin nongi maramdagi nong chubigi maramdagi khulai yawbi yadre nong chubigi maramdagi khulai purga lak ngam ngamdreba dekhom le nai thokpa nong chotpagi maramdagi khuchu khulai purga lakpa yadre asbab saman purga lakpa yadre sin harisi au natragana kuntum oire na khoi marada anaba oire anaba oibin maram marga khuchu khulai asbab saman puga ngamdreba antazau an adu targati tazau pura aga thamgani hadi lau tharaga thamgani bana sada pai roiba asli hatikum na khoi khulai singadu na khoi khulai singadu thamamane bana khoi adu guna natteba na khoi ki khulai thamamaga na khoi na namaz somasi guna lai roiba tawbutabu sharta si condition si kaino in kana bikum azam minan mataran mim matarin nong chubi ki maram degi na khoi ngonda khulai pu ngam bagi pangal lai traba awa bo era bana khoi ngonda au kuntum maradan traga na khoi naraba anaba mi oiraba adu tabi antaz wasli hatikum na khoi khulai thado pe ayo uzar leraba kangbu sing di damak tadi nataba uzar lai tab kangbu sing di khulai sa sat loina gatab ni sinersi adubu wa khuzu laudil lausilaga pusilaga di thamo hizarakum na khoi gi darkar oiba saman sing di chana na thakna la di narasu adudagi awaba nong lekhom to ena awaba le taragasu cha di cha da di yada mina chana thakna na darkar oiba di wa khuzu hizarakum na khoi gi chana thakna na bas bap di puraga lao na khoi inna allaha tasayna mak allah tabara wa taala na aadda tayar tawduna tham khrabani lil kafirina kafir singi damakta azabam muhina achopa azab allah na kafir singi damakta thorang tawduna tham khrabani dunya gi saina thorang taw edna kafir sindagi na koi defense oina na ba kafir sindagi bachao oina na bi damakta ina na koi khulai loi na halli kafir sindagi na koi boina bachao oina bi damakta jamaat ama ngak halli si kafir sindagi bachao oina ngai gi jamaat ama ngak halaga jamaat amna soliba adigi khulai na sagi loi na halli sinamaz ta ina si kafir sindagi bachao ni dunya gi akhirat kinabu kaino akhirat kisu aina makhoi kaisi azab si dandi si kaino adalil kafin azab muhina makhoi gaina achopa azab pikne tayar tawun thamabne fa iza fa'adiki matunda iza he kazaitum nakhoi maploi silaba pura loya salata namaz loya badi fazkurullah allah gi zikr tawo qiyaman lepna wa qu'udan famna wa ala junubikum chepna hibna allah gi zikr de tawunu lan famdasu Allah ki zikr taw Allah ki maming solu lan fam natab dasu Allah ki zikr taw ramdi namaz hay po saksi di masak nai bo potni matam nai bo potni masak nai bo potni fix ni sigidi na koi loi khre haiduna Allah ki ibadat loi khre haiduna befikri de laigano kisi bi surata famna oro lepna oro hibna oro kisi bi surata Allah ki zikr di taw lep kono faadu ki matunda iza hek atma'nantum na khoi ngonda itminan oiraba na khoi ngonda itminan oire safar su chatre lan su sok nadre mukai moidna leire hale yumda leire hoji adu tagedi faqimus salat na khoi namaz solu pura solo bang sai ani solo hai kibdo mari solo ni na khoi yumda haladi akiba amasung musafir ani sidegi na khoi hoji
इत्तिमिनान ओइरे बन खोय हुजिक फैजा आत्मा अनंतुम न खोय हेक इत्तिमिनान ओइरे अकीबा खौफ अमसुंग मुसाफिर अनी सिदगी अदु तागदी फाकी मुसलात नमाज पूरा पूरा कायम तौरो सोलो हाना तंखाई तंखाई तो सोलो मुदु थादोगा पूरा पूरा सोलो इन्ना सलाता तसैन नमक नमाज से कानत ओइरबनी अलल मुमिनीना मुसलमान मोमिन सिंगी मथक्ता किताब मौकूता फरज मसक नाइबा अकक नब फरज अम ओइखरबनी मोमिन सिंगी मथक्ता नमाज से नमाज फरज नि हाबिगी आयातुनि सी मुसलमान सिंगी मथक्ता नमाज फरज आयन नि हाबि दुनिया बसी मरम अदुना वला तहिनु न कोई चोक थगन व फी इफ्तिगाइल कौमी कौम सिंग अदुगी तुंग इनबदा कौम सिंग अदुगी पीछे परिबना खोय लेपकनो हाइदि येकनब लानबी सिंग अदो अदुबना खोय फ्री थादोकनु मखोयगी मखोयबु सेनब लेपकनु मखोयगी तुंग इनबन खोय लेपकनो बन खोय चोक थब तौगनो इन तकुनु करिगुंबा नखोय ngoंदा ओइरबा तालमुना अवाबा लान सुकनबगी मरमदगी नखोय ngoंदा जखम ओइरे नत्रगा अवाबा तारे को अवाबा तारे अदु तादि फा इन्नहुम तसेंगम मखोय सिंग अदसु या अलमुन मखोय दसु सोकलिबनेब नखोयना इन तकुनु तालमुन नखोयना लांदा सोखरिबा अदुम दौदना अवाबा ताखरिबा तुमैंदा अदुम दौदना फा इन्नहुम या अलमुन मखोय सु सोकलिबनेब मखोय सु सोकलिबनी कमा तालमुन नखोयना सोइबा दुमैना नखोयना सोइबा दुमैना मखोय सु सोइबनी नखोयना अवाबा तारिबा दुमैना मखोय सु तारिबनेब वतरजुना मिन अल्लाह नखोयदि अल्लाह दा थाजब थम्मी मा ला यरजुन मखोयदि अल्लाह दा थाजब थमदे अल्लाह दा थाजब थमदे मरम अदुना नखोयगिदि अल्लाह दा थाजब थम्बनिना मरम वरगा नखोयगी लान सिदि अल्लाह ना नेकी सवाब फंगनगनी अदुगा मखोयदि अल्लाह दा थाजब थमदबनिना लान सोकनरसु अवाब तारसु मखोय सिरसु मखोयगिदि अल्लाह गी माइकैदगी करिमता फंगोयबा मरमदि मखोय अल्लाह दा थाजब थमदेबा नखोयगिदि सिरसु शहीदनी माइ पासु सवाबनी नखोयगिदि लान हाइसे मरम अदुना मरमदि करिना वतरजुना मिन अल्लाह नखोय अल्लाह दा थाजब थम्बनिना अल्लाह दा थाजब थम्ब नखोयगिदि अल्लाह ना माइ सवाब पीगनेब लानसिदा माइ थिरसु माइ पासु मा ला यरजुन मखोयदि माइ मखोयदि अल्लाह दा थाजब थम्देबा मरम अदुना मखोयगी दमक्तदि अल्लाह तबारक व तआला ना माइ सवाब पीरोयबा वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा तसेंगनमक अल्लाह तबारक व तआला दि जानने वाला नि हिकमत वाला नि इन्ना तसेंगनमक आइना अनजलना आइना थाखिबनी इलाइका नंगिना नंगी माइ कैदा किताबा किताब कुरान पाक बिल हक्की अचुंबग लोइनना तसेंगनमक आइना थाखिबनी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगी माइ कैदा कुरान पाक असिबु अचुंबा व गलोइनना करिगिदमक्तनो आइना कुरान पाक नंगोन थाखिबसी ली मरमदी तहकुमा बैनन नास तहकुमा नंग विचार तौनबगिनी फैसला तौनबगिनी बैनन नास मियोबसिंगी मरक्ता अचुंबा फैसला तौनबगिदमक्ता आइना कुरान पाक थाखिबनेबा बिमा हारिब कुरान पासे अराक अल्लाह तबारक व तआला नंगोन द वहीगी मतेंग थाखिबनेबा हारिब कुरान पासे अल्लाह ना नंगोन द वहीगी मतेंग थाखिबनेबा वला तकुन मरमदुना नंग ओइगनुओ लिल खाइनिना खयानत तौबा खसीमा झगड़ा करने वाला की सिंगी अरानबगी माइकैदा लीपगा झगड़ा तौरिबा कांगबू सिंग अदुगी माइकैदा नंग चोंगसिलगा लेपकनो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धाइस आयात असने करम मतंग थाखि है मतमदा अल्लाह तबारक व तआला न आयात से थाखि मरम जिकरम है मतमदा मदीनादा बनी उब्रेक कौबा खानदान अमखक्तंग लय बनी उब्रेक कौबा खानदान असिगी मनुंगदगी बनी उब्रेक कौबा खानदान असिगी मनुंगदगी बशीर कौबा नुपा अमना हजरत रिफा रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत कतादागी चाचा रिफा आगी मयुमदगी याम हुरालुयेबा मदीनादा हारिबा मतमदुदा मदीनादा चाना थकनबगी प्रॉब्लम यामना लेरमेबा अदुकी मतिक चाना थकनबसी तंगी ओइरमी यामना वारमी मरांग कायरमदेबा गेहूनी जौनी गेहूगी आता जौगी आता खजुर सी अहुमसी शिफौबा मरांग कायना फंगदना शामदगी कारबार तौबा कांगबूसिंगना पुरक्पा जौ आता अदु लैरगा यामना वाना चानरमेबा मदीनागी मीसिंगसी अदुदा रिफा असिना याम बोरा अमखतंग लौसिलगा थमहोगनेबा माना याम बोरा अम लौसिलगा थंबसिदा मसाई बनु उब्रेक खानदान की बशीर हारिबा नुपासे मसिना असुक यामना तांगबा मतमसिदा याम बोरा अमगा फंगबासिदी हेला नत्ते मसिदी हुदुम हुरगे दाना माना अहिंदा लोट हुबनेबा बस रिफा आगी युमसिदगी रिफा आना याम बोरा असि मनुंगदा खुचु खुलाई खरमसे थम्मेबा लागी रसुनगी लान की खुंजे लादी हेक लान हेक तौबदा खुलाई पुथोकनिंगाई गेना माना यो थांग खरमसु याम बोरा असि पुक्सिनना थम्बनेबा माना अदो अहिंदा लोट हुग्रबगी मतुंगदा नोंगालगा रिफा आना निशाना से फंगबदगी चेक तौबदा लेरमद्रे यामसे अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पाउ तमुरे वाकतलुरे महागना वाकतलुरबगी मतुंगदा रिफा आने कतादाने मखोय चाचा पुन्ना चमिन्नरे चेक तौरे लेकाय खुंजी चेक तौ मतमदा हंग मतमदा
banu ubrek ki khandan si yumda ngasi ahing mai thali ahing da mai thali sindi makoina soidana yam si hu boy rang do mali hogalaga ya mai thangadi sinadi aduna makoini orang madab yai haina hairak pasigi pau phangba de fa akoina banu ubrek khandan somdo sillaga thigilak matam da chingnarakna makoina pakhlaktana yam bora si fatlaw no thuoga makoina lubait ko ba iman wala momin amagi thonganda lubait ko ba iman wala momin sida badnam tawjile lubait na hubne lubait song ko pau phangaba man hui hai pau si tarak tan lubait nam ka thangsang chato lai kanano aini yam hui hai mi do rifa ai yam aini hui hai mi do kanano ba hudik ran mi si masak khangri hoba Quran ba mi si masak khangri hoba Quran ba mi si masak khangri hoba ai thang se sai thang makhum da swab hapchin groi ba thang ai hudik thikine na man harak pes digiti banu ubre ki khandan kangbu sin themjelle ai lubai nangdi iman wala ni nangdi momin ni aseng mini duga nangna kai dobi huru doriba nangna sugu huroi nangonda kanana masak pan ba masak pan de aduna nang kai su aduna tanen themjelle saunu khot keno na banu ubre ki hurali kangbu sin sina lubai pu themjelle lubai pu themjim mari gi amaka yaro ena lubai si amaka yaro ena makoina maka ahing da yam se maka puthuoga amaka yahudi magi yumda maka thamame yam makhun mathun si hohalledna aduga chingaga pure chingaga su puraga yam si kharka tahallaga yahudi gi imung sida thamme yam si thongan sa tahalle yam si aduga yam borad di yoromi bu khuchu khulai mayam duguna masai gi yahudi gi kajilama da inkha am lam sinda thamame du nongale karian sandu ay makoina ubre kambu hurali kambu sina bashir khoi kambu na yahudi na hubni haire yahudi na hubni haire aduna amaka banu ubre ki khandan sing sina pulap pun huran kangbu sina lai rasul sallallahu alaihi wasallam haire rifa'a amasung qatada makhoina apa machana aikhoina huiyena aikhonda thajil se ya rasulullah bicharam ta tobiyo hayan bigna aikhonda badnam tawre aikhoina yam huiyena hubudi yahudina hubni aduga aikhonda huiyena badnam tawri se ya rasulullah huran kangbu sina ni ko lai rasul ta la ai wakal lari se aikhona huiyena badnam tawbira rifa'a akhoina amta bichar tawbiyo natragana amta thingbiyo du hayan bigna aikhonda hana Allah ki rasul rifa amasum qatada kaure aduga haire cham cham jaba mi iman wala singa sida na khoina badnam tawjillaga pot huina badnam tawjindri si kaigina adu ilzam du lagai ganu adu tohmat du lagai ba yade dunia Allah ki rasul khara lo leva lo laga Allah ki rasul sallallahu alaihi wasallam na masai gi hurali kangbu sing si chumhan greba chumhan leva hurali kangbu sing si chumhan le cham cham jaba iman wala sing si na khoina badnam thajilli subut dalil yaudana na khoina rifa qatada na khoina hubuna yahudina huri min hairi in haraba yahudi se maka kari hare ai disu hude na hare yahudi su hude hare adigi rifa ana so ikoi pot mang khre hare adigi hurali ka mudun so ikoi hubna te hare ahum si bichar si taw bisida Allah gi rasul si asen hurali bu bashir ko je sida taw dagana sin huyin hai bisi hai dagana asen ba zahiri afong bagi bichar subut dalil ingitti yahudi dagi fangi mina yam taram bagi adom de yahudi di oina maran si pi ba hore ad Allah gi rasul amana nabi amana adugum ba wayan bichar to taw bithi amana takhana taw chingani migi hakpu namsinba kawgani zulum tawba kawgani aduna nabi amana adugi maina bichar tawbase gunah di natte maramdi khangdabda tawbani shariat kisu afongba gi subut dalil phangadi bichar tawba yai adu afongba gi subut dalil yahudi gi thonganda yam tarambe lage sunu tawjurubani gunah di natte ba magi manungda thajinabdu uruba yabante gaibti ude nabi su gaibti khangdeba gaib ki wanati afongba da subut dalil phangadi dum bichar tawba dam shariat ki loisi adu tawjabni lage sunu gunah makti natte adu nabi amadi gi adu fodi ohening deba nabi ma da adugum dak nai thabu ma taw bahai se nabi da lehaning dabdi Allah tabarak wa taala asem du khangning ai haidor pane karin haidori inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi he muhammad aina na haki mai ge tha ki bani qur'ani pak ko achum bagal oina na maram dili tahkuma bainan nas nang miyoy bisingi marakta achum ba bichar taw na nabi damakta bima araka Allah adugum ba Quran pa adu araka Allah nangon da lana wahi gi dariya digi tha ki bani wala takul lil khaina khasima marmadun hak oiganu khayana taw ba kangbu singa digi damakta nang su for tong jillaga zagra taw mi oiganu mi gi amanat pu khayana taw ba kangbu singa digi damakta adom da tong sillaga nang zagra taw mi oiganu wastaghfirillah amasum Allah tabarak wa taala da istighfar taw Allah tabarak wa taala da istighfar taw Muhammad nang inna Allah kana ghafurur rahima tasayna mag Allah tabarak wa taala di tawbah kubul taw bibangam ba amasum sibi ba mapuni nahang soiru rido on ten bichar taw rido nang khangdab dagi neba adu nang huji khangamina nang huji tawbah taw tho obo maram di nabi nahak na adum dak nai ba miyam gi hak ta kai ba ma tawru ba bise masi Allah na pam de ina pam de maram di nang tawbah taw tho sinersi
wala tujadin khatnagan wa muhammad nang anil lazina yaktanuna khana tawba kangbu sing adugi mai kaida tungdilaga nang khatnagan wa anfusom kanai maming no hairo ne kai anfusom masana masagi mathakta khana tawriba kangbu sing ado adugi mai kaida na tungdilaga khatnaru ganoba Allah gi rasul na khoida chai khibdo subu dalin yaudana na khoi pot mang raga na khoi na mingon ta ta chai rubdo adugi ne Allah na harisi wala tujadin nang khatnaru ganu anil lazina adum miyoi sing adugi mai kaida tong sillaga yaktanuna ma khoi di khana tawbani mi gi manbu anfusahum masana masagi mathakta zulum tawraga masana masagi mathakta zulum tawraga khana tawbani adugi mai kaida tong sillaga nang khatna ganoba inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima tasainama Allah tabara wa taala la yuhibbul pamdi man adugum miyoi sing adubu kana khawanan asima afongba man mi gi man da khana tawraga guna langjari ba kang bu sing adu Allah na kaidum dusu pamdi yastaghfuna makoin losilli miyoi babu minan nasi miyoi basingda makoin huralu man adu losilli be miyoi basingda ikai bidagi du wala yastaghfuna min Allah Allah dabudi makoi ikai de Allah dabudi ikai de miyoi badana lo ikai raga man huralu budu losilli ikoin hudena adu wala yastaghfuna min Allah ikai bum thokpa Allah dana makoin ikai de Allah sinharisi wa huwa ma'ahum halanke Allah tabara wa taala makoi gi sa loina dibne se khangim ni makoi una makoi Allah dadi ikai de ki de Allah dadi izubayyituna ma la yarda hek makoina ahing da hogatlaga mashawara tawnabani ma la yarda Allah na pamdaba min al qawl wa famsingadu Allah na pamdaba wa famsingadu makoina ahing da hogatlaga mashawara taweba kayina mashawara tawe hamatamda rifa koina khangre man mapuna khangre koina huyesi maramaduna ahing da man si puthoga ekoi yahudi amagi yumda thamamasi magi thongan hobo yamsi tahallamasi asum tawsi khongondagi thaidokiningai gi ekoi hingningai gi badnam chadringai gi makoina ahing da lon mashawara tawbdo Allah na uyeba adu Allah na nabi dam ka wahi gi zariya de haidore makoina ahing da lotna Allah na pam da mawangda mingonda to hama tawningai gi ahing da makoina badnam tawraga mingonda thaijin biya ningai gi ahing da makoina khannari wado Allah loina uisin hairisi wa kana Allah bima ya'maluna muhita tasainama Allah tabara wa taala di makoina tawribu khudi makto Allah gi qabjada loina la Allah loina uyi Allah loina khangeba ha antum na koi tari bro ha ula ijadaltum na koi na khatna ye anhum ma koi ngonda fil hayati dunya gi punsiya sigida makta dunya gi punsiya sida di na hak na khatna ri ye mi ho mohoi gi mai kai da tong sillaga aran ba mioi singa di mai kai da tong sillaga na koi na khatna ri jagra tawri na koi na dunya gi punsi matek sigi khara khakki fama yujadilu Allah anhum yawm al qiyamah kanano yujadilu Allah ga yen khatna ga daba anhum ma koi gi for da lebaga yawm al qiyamah qiyamat kinimitta dunya di makhoi gi for da lebaga nahana achumba kangbu sing adubu nam thaviriba achumba sing adubu mai thilal halaga aran bu sing adugi for da tong jilaga nahana ngasi di jaga taw nariba khatna biriba adu kanano hayeng qiyamat kinimitta aran ba kangbu sing adugi for da tong jilaga khatna ga dorisi kanano sinher sallallahu alaihi fama yujadilu Allah kanano hayeng Allah ga larai khatna ga dorisi anhum makhoi gi for da tong jilaga yawmal qiyamah qiyamat kinimitta am natragana may yakunu kanano oy gedorisi alaihim makhoi mathakta wakila mateng pangbiningai gi mateng pangbiningai gi karsaz oy gedorisi hayeng kanano ba hujikti nang pangi ne nang ne yaujilure ne hayeng mahoi gi nang pangba ngam modra mateng sini adu dinang achum du to biro hujikti ai nang onde khangalamina sini haris wamay ya'mal su'a kanagumana wamay kanagumana ya'mal tawre amal su'a fattaba au natragana yazlim zulm tawjare hingsa tawjare nafsahu masana masagi mathakta adi masana fattaba thabuk tawradi masana masagi mathakta guna langjaba natrado adubuni masana masagi mathakta zulum tawjare masana masagi mathakta fattaba tawraga fattaba dugi dandi du masagi mathakta tazahalle kanagumna summa adugi matungda lalu robigi matungda hingsa tawduna mibu otnai robigi matungda guna taw robigi matungda summa adugi matungda yastaghfirullah Allah da tawba tawre yajidillah do targati phangani ya Allah bu gafur rahima kokpi heba thojan heba mapu moina phangane ba lalu robigi matungda Allah gi mai kaida tawba istighfar tawrab targati Allah tabara wa taala bu mahak na phangani kokpi bangamba amasung si heba mapu oina wa may yaksib amasung kana gumbana tansinjare isman guna fa innama tasing namak mahak na yaksibuhu talabani ala nafsihi masana masagi matakta polum hapna naba kanagumana guna langjarabadi masana masagi matakta polum hapsin nanaba mahak na tanjarabani guna wa kana Allahu aliman hakima Allah tabara wa taala di janne wala ni hikmat wala ni wa may yaksib khati'atan amasum kanagumana tansinjare guna sagira au isman natragana guna kabira summa adugi matunda yarmi mingonda makal thangjille maran bihi mahak na tawriba fattabadu bari'an guna laitaba miyamada maran laitaba mi amada mahakna gunah tawraga madu mingodam ka badnam tawsilleba thangjilleba adu tadi fakat thangai maksengna ihtamala thangalabani mahaki makokta buhtanan achobo polumama ismam mubina afong ba gunah kabira langjaraga
अफोंग गुना कबीरा लंजरगा महाकना महाकी मकोक मथक्ता अचौब पोटुम मथांग चरबनेबा महाकना गुना सगीरा नत्रगा कबीरा अम तौरुरे अदुगा अमका मरा लेतब मी मद महाकना थंजिलगा बदनाम पिसिनबसे फकदि हितमला बुहताना व इस्म मुबीना थंगै मक्सेंगना महाकना महाकी मकोकी मथक्ता अचौब पोटुम मनन थजरबनी मदुसु करबना व इस्म मुबीना अफोंग अचौब गुना अम तौरगा सिनियरसे हाइबा यासदि खमगमी मरा लेतब मी मद मरान थंजिनबा तोहमत तौबसे इल्जाम तौबसे मसी शरीयत ने यादे मसी पूरा हरामनी हरामनेबा मरम हराम और फुकाही किराम सिंह करी हारी तोहमत तौबा इल्जाम लगाए मी सिंह चई मारफू कनगदम हारी चई मारफू सजा पीगदम मागी विचार से होता